Feels so fresh, no? Fresh. So what's up mga pre, it's your boy Jans Pityap and I am here back again with another video. And for this video mga pre, I just want to talk about college because I'm so fucked up, I'm so stressed sa college na. And before we do that, before we talk about college, let's just have some intro, okay? Diba? Vlogger man da. So let's go! So just like what I said mga pre, no? For this video, we're gonna talk about college, no? Mag-story lang tayo, chika-chika, diga may medyo bored po ko, no? Bago ko na maghugas. So, yeah, bali nga. So, mga pre, for those who are not in college, no? Mga senior high school or mga high school pa, so ready na ba mo? No? So, I'll just ask you, ready na ba mo sa college? Because if you ask me mga pre, if you ask me lang, no? I've been already 2 years in college mga pre, like 2 years na, second year college na ako mga pre, but until now mga pre, I'm still not ready, no? Like really, I'm still not ready. Sa college mga pre, you'll have many fucking realizations, mga pre, like me, no? I've realized kung unsa jud ko kabugo. Like literally. Sa college ako naka-realize kung unsa jud ko kabugo, like ano na siya mga pre, sa panginambog. Dili lang sa panginambog. But when I was in elementary, magitawag ko nilang prodigy, no? Okay. Smart lagi daw kayo, di ba? Second honor, first, ano po na first, no? Second honor, fourth honor, then I am the one na mo successful in life, gidaw kay, oh, smart lagi daw ka. And high school, okay lang, chill. Sa senior high school, naka with honors sa food. But college just, anong Manila, anong nanin mo kabugo? Makaingon yung anong dili mo ko nani sa una, college changed me, no? Like college really changed me mga pre. Kasi sa una I'm not this bobo gid talaga, no? Like I'm so smart sa una, like sa una it was all fake mga pre, no? It was all fake. It was just an illusion, and college is the reality. Wow, what a word, college is the reality. Amot lang no? But mao man siguro unta. Anong nabugo lang jud ko, no? Gama sa mga trick fans ata. No? Wow. So, just like what I said mga pre, no? Bugo na ko sa college mga pre, and I'll just share to you sa college, you'll experience a lot of stress yun. Stress, kapoy, nana, like sige kong kapuyan, spila, uy, familiar, nye. So, advice lang mga pre, no? Advice to those who are not in college pa, mga senior high school, enjoy your fucking life, no? Enjoy yung life hantod wala pa po sa college kay gamay na time maka-enjoy mo sa college dai dong, no? Just bata pa mo diha, wala pa mo sa college. Enjoy lang mo, pag-party mo diha, pag-cutting mo. Cutting. So, in short mga pre, high school and college are not the same yet. They are not really the same. Not even close, no? Not even close. Nana siya kalala mga pre. They are in contrast with each other, no? Like in high school, chill lang, nana, way problema. Balag matulog pa ka sa klase, mata nimo kaya pa nimo perpikon ang quiz. But in college, matulog lang ka, mura kag nahagbong og sa kasem. Nana siya kalala. Like naalang kay ma-miss na quiz na isa. Tingala kay mugado thirst na. My God. And funny thing is mga pre, ako may isa ka estudyante sa college, no? I'm a college student na stress, but tapulan. No? You get me? Stress na tapulan na student, no? If you don't get me mga pre, let me explain nga, no? Ako, estudyante, adili lang gid estudyante, tapulan jud ko in nature. So ano siya mga pre, no? So, kung stress ka, tapulan ka, just like me, lisod kayo. No? Dagan kay project buhaton. Dagan kay requirements, dagan kay buhaton nun. Stress na kay ka. Dapat inig-abot niyo sa inyong balay. Imuha ginang buhaton. Okay, stress na kay ka, dapat kid maumana na. Nya ako natapulan kayo, imbis magbuhat ko sa mga requirements, inig-abot sa balay, matulog ako. My God. Imbis magtuon ko, mag-cellphone ako. Nanaiikalisod mga pre, no? And first time din ko nakahilak sa akong academics mga pre, no? First time ko nakahilak sa akong academics, dan year gid sa college. Dan year ko nag-experience of oh shit moments, no? Like nagdungan ng mga requirements, no? Dungan ng mga requirements, projects, deadlines, etc. Mga pa-exams, like dili man ko dapat mohilak kay lucky man ko. Dili man mohilak ang lucky, but wag gina ko nakaya no kay gabi kay kabugat, no? But sala ya po nako to tanan. You know what? Sala na ko tanan.
Anong nanaw ka stress, inanaw ka shitty dito sa una. If you want to know ano ako sala, well, let me explain to you mga pre. Ako, na pagkatao, tapulan jugo. And I tend to procrastinate, no? If you don't know the word procrastinate mga pre, i-google na lang. Without joke, let me explain, no? Kaning procrastinate mga pre, in Bisaya terms, mo niyang unya, no? Hanapit ang suguon kasi mama na, nak, palit og toyo sa tindahan. Ikaw, purtigin mong silpon. Purtigin mong silpon. Huwag nagalit. Unya na ma. Nak, pangugas nagplato. Unya na ma. Di ba? Naana na siya mga pre. And kanang pag-unya-unya nimo imong procrastinate, madala nimo na sa imong pag-eskwela. Ang dili na siya maayo in college mga pre. You know why? You know why? Let me explain na po mga pre, no? Monday morning, no? Example, Monday morning, klase niya. Tagaan mo project na yung teacher na I want you to make a reflection paper about the movie, reflection paper, reaction paper, something to be passed next week. Next week, Friday pag yun. And ako natapulan, no? Ako si procrastinate, ako si gunya-unya. Ako na siyang buhaton next week, Thursday sa gabi. Di ba? I'm so fuck. Pwede na ko siya buhaton weekends. Pwede na ko siya buhaton next week, Monday, Tuesday, but wala, no? Wala. Thursday na ko siya gibuhat kay, di ba? I'm a procrastinator. Wow, procrastinator. A new word, man. I'm a walking dictionary. I make new words. Procrastinator. So that's what I call to myself, no? Call to myself? That's what I call myself, no? Call myself a procrastinator, mga pre. Kablo ka nga nung ma-stress ko, ana, no? Kaya magdungan-dungan na din na, no? Na i-project buhaton, na i-requirements, na isulat notebook, na mga ipang-pass, na ato magdungan-dungan na lang na din. Ako din natapulan, no? Ako na estudyante natapulan, na stress kayo, na kusong procrastinate mo, reklamo da yun. Anong college, anong nanay man yung college, no? Anong gadungan-dungan na Manila, ano, di nila ko ni... Kaya fuck man, sala mo na wala mo na buhatan na yun, sala mo na iwan mo na yun. Ay, hindi mo college. Sala mo na, tapunan ka na ko. Get me? So, ano mga pre, no? For the meantime, karon, no? Hantod doon, nag-procrastinate yapong go, like, wow, naman di ko buhaton notebook today. Sulat to, next week pass. So, mga pre, no? Mo to siya, mga pre, dili lang kay kato. Dagan pa kayo kong istorya about sa college, mga pre, but, kalimot po kung saan po istorya. Maybe, Daniel sa tataman, mga pre, no? Share lang po ko gamay kung sa kumuna unaan. Well, so Daniel sa tataman, mga pre, no, kay medyo gabi na, and matulog ko. So, po, di ko matulog, gabi ikot, diba? Thank you for watching. Thank you for watching this video. For the next video naman, no, we'll do talking about mugo. Let's talk about next video, mga pre, about high school naman, kung unsa ka chill ang life sa high school, no. I don't know kung ganahan lang mo, di ko mamugos, di ko pugoso. So if you like it, just comment down below if you want to talk about high school, because let's talk about high school. Kung wapo ko ilingaw, di ba? Kung board mo ko, ako bato, di magstorya kita, no. So thank you for watching, mga pre. Enjoy this video. Just subscribe lang po mo diya kung ganahan po mo ang videohan ako. And like, comment, subscribe. Mom, siguro na pa sa vlogger ka. Like, comment, subscribe. And thank you for watching, mga pre. Peace out! Peace!